Kamera u silici HD rezoluciji. Ono što izdvaja ovaj model kamere u silici jeste što ona stvarno i radi kao sijalica. Pored toga je jako bitno i napomenuti da ona može da radi 24 sata, to jest sve dok ima struje. Koristi standardno sijalično grlo tip E27, tako da je možete montirati bukvalno bilo gde. Tehničke karakteristike ove kamere u sijalici su da ima ugao gledanja od 360 stepeni, 360 stepeni što je omogućava da ne postoji mrtvi ugao. Kad je postavite, ona vidi sve. Snima u HD rezoluciji pri 25 frejma u sekundi, a za napajanje se koristi struja i sijalično grla. Sve što snima memoriše se na memoriju microSD kartice, koje se ubacuje u samu kameru sijalica, ovde, a maksimalna podržana kartica je 32 GB. Sama kamera u sijalici ima mogućnost praćenja uživo u realnom vremenu, bez ograničenja u dometu, to je gledanje na daljinu. Pa, na primjer, vi ste recimo u Vranju, a gledate u Beogradu šta se dešava u vašoj vikinici. Odnosno, možete gledati sa bilo koje tačke na planeti, a bitno je samo da vi imate internet. Također, ova kamera ima mogućnost snimanja samo onda kada se detektuje pokret, što znatno štedi vreme u smislu pregledavanja. Može da snima i sve vreme, zato što ima napajanje 24 sata. Kamera je vrlo jednostavna za korišćenje. Kompatibilna je sa Android i iOS operativnim sistemima. Uz samu kameru dolazi njen originalni softver.